kusihla ngomsombuluko la kumzansi wethu channel 163 ninabe Nkosi manginibingelele nginamukele sisekuyiZibandlela zishumi neshagalombili nanku Umhlahlo wakho Wesimo Sezulu asubheke mbukethu umi kanjani enhlanga sezantsi kwelihlakhulu esilakhele soqaphela mbukeli ngempela ukuthi sobe iphumile inhlavela ngamokhona ku-updating sofika u-Alexander Bay Springbok nakhona lapha ku-Fred Ndalizo soqaphela nakodi nakhona udaba olufanayo imboze ngamafizulu endaweni esempumalanga yezwe njalo endaweni ezimaphakathi nasendaweni esiphakeme kwelihlakhulu esilakhele mbukelo wamamuhle lengomthandayo nanku Umhlahlo wakho Wesimo Sezulu ngokuma kwazo ifundazo obheke nje Eastern Cape limbozile izulu amazinga akho kushisa makohrafa kuye lapha u-13 naye lapha u-22 Craigdog akuye lapha u-11 nalapha u-32 mbukelo zobe usuqaphela-ke nje mawukhona kusasa lapha na-Free State nakhona-ke nje mbukeli limbozile izulu amazinga akho kushisa nje mawukhona lapha ko-Bloemfontein akuyi-17 no-35 shisele emafini izulu mali njalo Welcom akuye u-19 no-35 nakhona lishisele emafini mbukeli izulu mali njalo obheke nje kusasa Western Cape mangunkusho ogqala umlomo ukuthi iphumile inhlavelanga mbukeli mawukhona lapha ko-Fred Ndali ngaye lapha u-13 sofika lapha ku-34 Cape Town nakhona iphuma inhlavelanga ngaye lapha u-18 sofika ku-27 obheke nje kusasa mawukhona ngempela kusifundazwe esihle kakhulu nengisithandayo lapha no-Orange Cape nakhona mbukelo wami omuhle nengimthandayo iphumile inhlavelanga kakhulukazi ngo-Upington yashisa maye ngaye lapha u-20 sofika ku-40 obhema ku-Springbok akuye lapha u-15 no-33 mbukeli siza uphephe elangeni phuza amanzi obheke nje kusasa mawukhona eNorth West lishisela amafili mbukeli endaweni eziningi esifundazweni obheke nje mawukhona ko-Tosca akuye lapha u-22 sofika ku-39 mawukhona Freiburg akuye lapha u-20 no-38 nakhona liyashisa mbukeli izulu ubheke nje kusasa mawukhona la eGauteng mbukeli size emoyeni nje amathuba esivuna beseqalile kwezinye izindawo obheke nje makhona eSprings akuye lapha u-16 no-28 sosuqaphela Johannesburg akuye lapha u-17 no-28 ukutshaya inhlavelanga kusasa layithela la eGauteng obheke nje mbukeli makhona Limpopo nakhona udaba oluthi malifane ngani ngoba ukutshaya inhlavelanga endaweni eningi zobe lithela izulu amazinga akho kushisa makhona ku-Thohoyandou akuye u-20 sofika ku-30 Phulukwane akuye lapha u-18 sofika ku-26 obheke nje mbukeli limi kanjani izulu kusasa makhona empumalanga nakhona mangunkusho mbukeli ukugqala umlomo ukuthi layithela izulu engxenye eziningi zesifundazwe ukutshaya kwayo inhlavelanga obheka amazinga kushisa esikhukhuza akuye u-23 sofika ku-31 Mbobela akuye u-21 no-31 kusasa makhona lapha kwaZulu Natal nakhona ezobe lithela mbukeli izulu ukutshaya kwenhlavelanga amazinga kushisa makhona ku-Kokstad akuye lapha u-13 sofika ku-18 Pietermaritzburg akuye lapha u-16 no-20 eThekwini akuye lapha u-20 no-24 mina ngithi kini nonke emakhaya Nkosi umusa.